Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bajimi anne alloa nia ero ku papiesenganki salah sekre tampa pajap-pajapang nia kari daerah Takalara. Ia mi antu arena Pantai Punaga. Anne tampa pajap-pajapanga rikanaya Pantai Punaga, tampakna anjorengi ri Kecamatan Mangarak Bombang, Kabupaten Takalara. Punna taua antama ri Pantai Punaga nikuleki ak bayara 10.500 si tau. Pamatim populerna iare kapurena anne Pantai Punaga sana mi jaina tau ngisengi anne pantaiya. Apalagi punna allo-allo libur sana mentong jaina tau mange anjoreng. Mulai anak-anak cadi sanggena tau lompo mange ngaseng. Punna tawa batu mo mange anjoreng sikali sairo-iro namo mange. Ka anjo tamparanna sangi mami gau jetnekna. Jari gak gai ricini. Pamatimporena poing anne Pantai Punaga le baki ni pake apare peleng. Ia mi antu peleng talanna kapala Vanderwich. Uru-uruta angonjo ki anjo Pantai Punaga ricini memami katangkas sana. Tamparanna puing jekne nasanna cik nona. Jaina puing tak bintak binggaga ampari ki matana tawa tiai amari anciniki. Anne puing Pantai Punaga biasa ripasingkam mai siagam pantai nia ka ri Bali. Pamatinjaina tawero angkasia ki bajina jeknekna anjo cik nonga ri Pantai Punaga sana jaina tau naung at lange-lange ri tamparanga. Nia poeng tau mai ji na amme kalena irawa ri jekneka. Batu-batu karana poeng irawa ri tamparanga ak rupa-rupa mi warnana siagan tanjakna. Nampa sangi mamo gaga. Ingka pun namange ki anjoreng nikule tongki anggut rangi mange rikareng Allahu subhanahu wa ta'ala. Siagang palam-palama ki ajappa kaniatom batu-batu lacu siagam batu-batu cidu gasing katena na di palam-palang ajappa na di tapecor ja siagan na doki bangkenga. Jaina poeng lamungan bunga-bunga ilalang at tampak tasusun rapi. Siagam poeng jaina pokok-pokok lompo anjoreng. Solana akulleki irawanganna amari-mari. Natena natabadudu ki allo. Akulle tongi poeng anjoreng ki atunu-tunu juku rungana anjo pokok-pokok ka. Selain akulle ni pak jari tampak pak langang, akulle tongi ri pak jari tampak a foto-foto. Ero ki a foto-foto kale-kalenta iare ka arena selfie-selfie. Akulle tongi poeng siagang ki bija pamanakanta a foto-foto iare ka arena a foto keluarga.
Tiai poko-poko kaja bawang akulle ripak jari tampak pak lak langang. Mingka niat tonja balak-balak iare ka biasa ri arengangi gazebo. Punna ripake mo anjo gazeboa tena mo poin taua nak bayara. Sikali ji taua ak bayara ia tompa anjo punna nantamaki mae. Punna mae ki poin ri pantai Punaga teaki karo-karoi ammoteri. Nasaba punna karueng akulle ki accini mata allo tallang iare ka niarengangi sunset. Jaina mo poeng kios-kios pak balukang ribangung solana na mani-mani taua boya apa-apa ni kanre na tenamo taua na joja lampa bella-bella. Nia poeng biasa pa boya juku naleki na pak rarai solana na kero ambali juku anjo na boyaya ri tamparanga ka anjo juku nairanga sana inji beruna. Kasangin juku beru silalona nagappa ri tamparanga. Jari punna maiki ritaka lara teaki takalupai sengka anjorin ri pantai Punaga. Tenaja na siapa ri bayara pantamata mingka punna ilalam maki sanna gagana ri cini pemandang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.